ehlasingi wena Yakusala nguye ngibuye nganeni Wangasenzi nawa umqondo uthando Yakusala nguye ngibuye nganeni Nawe wangasenzi umqondo uthando Sibingelela bafowethu lapho okukhulumayo njengamanje igubesile emnyama kanti ngizolikhumbula ngealbum yalo elayikhipha ngo2019 zazo 3 kuNovember isihloko sakhona esasithi ubhoko lomlenge lapho bafowethu enangikhombisa khona isupport ukuthi nangabe kukhona into enhle niyakhona ukuthi nimchase lo muntu lo sithe wayenza manje into esifika nayo kusifika nelinye iqembu okuthiwa izinqonqo ezintsha simningi imibuzo ngalelo gama ukuthi izinqonqo ezintsha zihamba kanjani liqhamuka kanjani leli gama leli kodwa ke nathi sothi lezo impendulo lezo nje ezisagodliwe njengamanje engimphethe ke lapha esayidini umzaca umfokantombi ngicabanga ukuthi unama-album amabili namuva ngazi beyibiza ngo-Nice One Mzaca eshe bahlali ake ngibingelele ngomfokantombi umzaca igama lakhe ngelokuzalwa igama kunjabulo phansi kwanongoma ehlala Nkosi kwamhloyahlwe ejabulela kwamhloyahlwe isigodi kuthiwa-ke samasonto ukuthi ngane-ke umuntu yokuza udade wabo ngoba cabanga ukuthi bonke bayazi ngaleyo ndawo abafowethu ngeke ngilande kakhulu angimusha endimeni kunamacoko esengwenzile bengibiza kuwona Nice One Mzaca abantu bayawazi ey'nkundleni zokuxhumana online bayazi music video abake bayibona abanye ku1KZN kukhuphuka so le support belokhu niyenza kithi bekuyiyona esenza ukuthi sikwazi ukuphinde sisenze omunye umsebenzi nenzayo ngoba ningabantu abokujabulisa okufanele ngakho isikhathi nisale nithokozile Tulamfana, yeti ngongo loshuni lo. Tulamfana, yeti ngongo lengo male. Tulamfana, yeti ngongo lengo. Tulamfana, yeti ngongo lengo nayo. Tulamfana, yeti ngongo lengo male. Tulamfana, yeti ngongo lengo. Tulamfana, yeti ngongo loshuni lo. Tulamfana, yeti ngongo lengo male. Chibelana funubone okopuko gangabola Ziyakhala nguyatala chibelana funubone okopuko gangabola Linye pubesa munyuza yeti ngobongo indesichalesi Bani sakubo mbatela ngomkhulu Tulamfana yeti ngomkhulu Tulamfana yeti nayo Tulamfana yeti ngomale Asithi ngoba besivele silele gama singadlulisa abanye abafethu abaphambili sizinqonqo ezintsha sashintsha kancane lokho ke futhi uyobhema ukholo emkhulu uma usubulalele okuphakathi umsebenzi esiwenzile nje mkhulu kakhulu umsebenzi esiwenzile hayi ukuthi sigida sishayela ihlombe kodwa indlebe zonke ngezimkhohlisa engamkhohlisa omunye umuntu uma ekhuluma naye kodwa inhliziyo umphekisa ngoba uqinise ubilazi cha bafethu uqala kwenyanga namhlanje ngoba senzele lokhuzana bese singathi sayidanga ukuthi izophuma nini kodwa mina ngoba nganithanda ngicela ukundicide la manje nge22 kaSeptember so bese idedela umsebenzi lo ndobe nehlanga nje niqonde ngolayini 22 kaSeptember so bese idedela bafethu ningathuki nibona sigqoka into efana asiwona amawele cha lutho asiyo amawele yilokhuzana la enye impahla nje noma ngizothi ilogo lomunye yenye ikhampani ethena cha bafethu ngoba nisemehlweni abantu yabona nje ngofuna ispirit gin khuluma ngathi lapho base becala nisigqokele bafethu so ke sigqokele bona nje bagqoke kusho ukuthi singama ambassador asi spirit gin
Sikhuluphele nje imali. Sikhuluphele seyinkolo ukuthi cha bafethu. Kahle into esikhuluphele sikhululeka sikhululeka kakhulu bafethu. So ke siyacela nayo impahla lena manibona niyithandile isithinte. Kulezi namba ezilandelayo asifuna ukukhuluma kakhulu. Into sizosikhulumela ingoma. Senizobe senibuya kithi nisitshela ukuthi kuhamba kanjani. Naseyitolo bafethu siyacela kakhulu support yenu. Emateksini lapha na kunabafethu lapha nabane support lapha kakhulu eJVA lapho mangithi JVA ngikhuluma ngemoto esweswe ephosphorus ziye Jozi 2 ephosphorus. Nabo bayasinika bafethu kakhulu support ngicela nabo bengadinwa. Cela niqhubeke nani ingane zakwethu kunako lapho kufika khona umculo lo. Mawufika kuwe udlulisele nakwabanye. Ungabe ugombela kwesakhe noma ungabe lenhlobo lena ekhandwe ngomona ngoba umuntu okhandwe ngomona ubumba la khona ukwazi ukuthi umqaqo lo uma umqaqo lo uyambulala kodwa kumele ube nendlela yokulwa naye kancane kancane ukuze ubone ukuthi ushintsha kanjani lo. So ngicela ngabe leyo nhlobo enomona cela ukuthi ukwehlisa kancane bafethu makufika nje ipromo ezinqomo ezintsha uzama ukuthi uyidlulisele nakwabanye bafethu iqhubeka itrend lemnandi. Into emnandi uyamnika omunye umuntu into ongamnika omunye umuntu ukufa kubuhlungu ngokufa bafethu. Ngiyacela ukuthi nje ke mayifika ingane zakwethu nithakasele nidlale njengoba nidlala njengabanye abantu. Siyanethembisa ukuthi into enizoyithola lapha ilento vele nilangazelekile. Ikahle kahle senjabulweni. Cha bafethu njengoba sikhuluma nje kunamhlanje uzi31. Sikhuluma phe kwesicelo sokuthi umuntu ngabe elonga ngedatha lakhe ngoba umsebenzi wokuthola na online nje from May 22 September lenge elenyanga sesiyaliyona. So ukukhula kwethu kulelekile benikwenza bhubesi elimnyama nebenikwenza kuneswali mzansi. Siyaqusa siyacela ukuthi nikuthathe nikufaka nonke nikwenze nikufaka ikhonto kube zingqondo. Bese ngibuya ngizela ngithi diye lapha kumkhaya kunencwadi yathunywa ngapha ngakithi yayibuya ngapha kwaCheze kodwa ngeke ngidalwe igama lamuntu ngoba nami ngezwe nje baningi ukuthi cha impendulo yona ikhona uyitholile kodwa angifisi ukuthi aphinde ayibhale futhi yanye ngoba futhi yowe ngempela umculo ohlala ekhaya vele qhubeka nokhile ngoba mkhulu kakhulu umsebenzi ozayo. Ngikhumbule kanjalo ukuthi ubube sinizinyanga alezopero nokuthi yazi nezibi nokwanda lo Nabafethu inamba ezifumana sina unesicelo ngokuhlala ukufaka support ukukhulumela nani kulithini 076 3942 uma futhi nangabe yini kanjani wethatha straight ize kuwe